Yes, nyemerera nanone nongere ngo ikaze rero aho uherereye ukaba dukurikiye ikaze makuru yo kuri aya masaha ku Ibendera TV. Aya makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese mudukurikiye tubahaye ikaze kandi tubifurije kugira ibihe byiza. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha naho ibintu byongeye gukomera, urugamba rwongeye gukaza umurego nyuma yuko nubundi ibintu bikomeje kuzamba no gufata intera yo ku rwego rw'ejuru. Ku rugamba rukomeje kubera ahangaha muri ibi bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri teritwari ya Rucuru rero aravuga ko umutekano wongeye kuzamba bikomeye muri aka gace aho habereye igikorwa cy'ubugizi bwa nabi gikomeye ku muhanda munini Route Nationale numero 2, umwe mu mihanda y'ingenzi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agaragaza ko abagizi ba nabi bitwaje intwaro bagabye igitero ku bagenzi bari mu modoka babambura ibyabo ku gahato. Muri icyo gikorwa umuntu umwe yaharasiwe ahita apfa. Amakuru akavuga ko hari n'undi waharasiwe agakomereka bikomeye, mu gihe undi yashimuzwe akajyanwa hatazwi kugeza na n'ubu ngubu. Abatanga buhamya baravuga ko iki gitero cyabaye gitunguranye, aho aba bagizi ba nabi bafunze umuhanda bagahashyira bariyeri bagahagarika ibinyabiziga byose byahanyuraga ku ngufu, bagasohora abagenzi ndetse bakabakubita utaretse n'irindi hohoterwa rikomeye cyane. Umuhanda Route Nationale numero 2 ni umuhanda ukomeye uhuza uduce twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru, ariko ukaba ukomeje kuba icyuho cy'umutekano muke, aho ibikorwa nk'ibi by'ubwambuzi n'ubushimusi bikomeje kwiyongera. Ibi byatumye abagenzi n'abacuruzi batangira kugira ubwoba bwo kuwukoresha, kuko batinya guhura n'abagizi ba nabi bashobora kubahohotera cyangwa bakabambura ibyabo. Abaturage bo muri ako gace bakaba basaba inzego z'umutekano kongera ingufu ku muhanda Route Nationale numero 2 kugira ngo ubuzima bwabo n'ubw'abawunyuramo burindwe. Ibi bibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzambaho. Uretse imitwe yitwaje intwaro, hanagaragara ibikorwa byinshi by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'abantu bitwaje intwaro mu buryo butunguranye, aho ahatungwa agatoki abarwanyi bo mutwe wa Wazalendo. Kugeza ubu ntago ibintu birasobanuka neza, nubwo izi Wazalendo arizo zishinjwa kuba inyuma y'ibi bikorwa, ariko ntago zari zigamba ibi bikorwa. Kugeza ubu umutekano w'abaturage muri ibi bice ukaba ukomeje kugarizwa. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 kuri wa kabiri tariki 24 Werurwe umaze gutanga impuruza ku bihe bisa n'imeruka bikomeje kubera muri komine Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta ya Kongo zikomeje gukorera abaturage ubwicanyi bw'indengakamere. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 Bwana Lawrence Kanyuka binyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko usibye kuba abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bari kwicwa, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri no gukora ibikorwa byo kuvana abaturage mu byabo ku mbaraga. Agira ati turatanga impuruza ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubiri kubera mu Minembwe, aho ibintu byafashe indi ntera ikomeye mu gisa nk'imeruka. Ubwicanyi no kuvanwa mu byabo ku gahato aho ku bavandimwe b'abanyamurenge bikomeje kuba ubudacogora, imiryango yose irimo kurimburwa burundu. Alliance Fleuve Congo 23 iravuga ko mu rwego rwo kubungabunga agaciro ka muntu yirinze gushyira ku karubanda amashusho ateye ubwoba cyane y'ibiri kubera mu Minembwe. Kugeza ubu mu bo byamenyekanye ko biciwe muri kiriya gice harimo umukambwe witwa Rudaga Adrian w'imyaka 95 y'amavuko, wiciwe mu bitero bya drone inkuriro y'ingabo za leta
Kinshasa zagabye mu bice bya Minembwe akaba ari bitero byabaye ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 23 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026. Kuri ubu abanyamurenge n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje kwamagana ibitero ingabo zirimo za FARDC n'iz'u Burundi na FDLR bakomeje kugaba mu Minembwe, ari nako basaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo bikoraho. Kugeza ubu mu Minembwe ibintu bikaba byongeye gukomera no kuzamba ku rwego rwo hejuru, mu gihe hirya no hino ibi itero bikozwe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC nabo bafatanyije bikomeje kugenda byiyongera ahanini hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikaze. Reka dukomeje n'aya makuru nkubwire ko abayobozi ba Wazalendo n'abanyapolitike batandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye gukorwaho iperereza ryimbitse. Reka mbere yo kwinjira muri iyi nkuru nongere nkwibutse ko hano turi ku Ibendera TV, niba wamaze kuhagera nkorere like, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Amakuru aravuga ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruzwi nka Cour Penale Internationale rwatangaje ko rwatangiye igikorwa cy'iperereza ku bantu bamwe bakekwaho kugira uruhare mu byaha bikomeye byakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, muri Maniema ndetse no muri Turi, by'umwihariko mu gace ka Bunia. Amakuru aturuka mu nzego zegereye iri perereza aravuga ko mu mazina ari gusuzumwa n'uru rukiko harimo abayobozi n'abanyapolitike batandukanye barimo Willy Mishike, Muhindo Nzangi, Julien Paruku, Justin Bitakwira, Pascal Patika na Juri Mugoro. Icyakora hagaragajwe ko urutonde ruri ari rurerure kandi ngo rugikorwaho isesengura ryimbitse rishingiye ku bimenyetso. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rufite inshingano zo gukurikirana no guhana abantu bakekwaho ibyaha bikomeye byibasiye nyokomuntu. Hari abarimo gukurikiranwaho ibyaha bikomeye. Uru rukiko rukaba kurikirana ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye nyokomuntu ndetse n'icyaha cy'ubugizi bwa nabi bwo kugaba ibitero ku bindi bihugu. Iri perereza rishingiye ku makuru amaze igihe atangwa n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku moko, gusahura umutungo no kwimura abaturage ku gahato bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'abarwanyi ba Wazalendo. Akarere k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kamaze imyaka irenga 20 yose karangwa n'intambara z'urudaca zituruka ku mpamvu zitandukanye zirimo amakimbirane ashingiye ku moko, umutungo kamere n'inyungu za politiki. Izi ntambara zatumye havuka imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo Wazalendo ikunze kuvugwaho gukorana n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu buryo bunyuranye. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga n'inzego z'uburenganzira bwa muntu zakomeje kugaragaza impungenge ku byaha bikomeye bikorerwa abasivile muri utu duce birimo ubwicanyi ndengakamere, gufata ku ngufu abagore n'abana ndetse no gukoresha abana mu ntambara. Nubwo iri perereza rikiri mu ntangiriro, abasesenguzi baragaragaza ko rishobora kugira ingaruka zikomeye mu rwego rwa politiki n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gihe bamwe mu bakekwaho ibyaha abashyikirizwa ubutabera mpuzamahanga. Uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rurashimangira ko igikorwa cyarwo kigamije guca umuco wo kudahana no kugarura icyizere mu butabera ako bahuye n'ingaruka z'intambara n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeje kandi kugaragara muri aka karere. Uru rukiko CPI ruvuga yuko kandi rwatangiye iperereza mu rwego rwo guhana
amo banyapolitike ndetse n'abayobozi ba Wazalendo bakomeje kwigira intakoreka cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande ariko haracyategerejwe uko inzego za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarebwa n'iri perereza bazitwara ndetse nuko ibimenyetso bizakusanywa bizatanga ishusho nyakuri y'ibyaha bikekwa kuri aba bagizi ba nabi n'uruhare rwabo. Reka nkubwire yuko turi makuru hano ku Ibendera TV, nitwa Umukada. Twerekeje muri teritwari ya Masisi, turi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu muri ibice hongeye kubura imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na Wazalendo mu gace ka Kazinga. Imirwano ikaze yongeye kwaduka ikazinga n'umudugudu wo mu murenge wa Usoba Nyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zo muri ibice ndetse n'abayobozi bo mu nzego zibanze aravuga ko imirwano yongeye kubura muri bice masaka ya mu gitondo ubwo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeraga guhangana n'abarwanyi ba Wazalendo. Kugeza ubu ngubu ibintu bikaba byongeye gukomera. Biravugwa ko iyi mirwano yakoreshejwemo intwaro ziremereye nizoroheje kandi urusaku rw'ibisasu biremereye rukaba rwumvikanye mu midugudu myinshi ikikije ahangaha, bigatera ubwoba bwinshi abaturage n'abasivile baherereye muri ibi bice. Amakuru akomeza avuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barimo gukoresha intwaro ziremereye imbere y'abarwanyi ba Wazalendo. Akaba rero hari imirwano yongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri ibi bice. Reka nshuti bakunzi ba Ibendera TV munyemerere tugane ku musozo w'aya makuru. Nkomeze kubashimira kanyuma kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Mwirirweho mugire amahoro n'amahirwe. Imana ikomeze kubana namwe.